Julian Nyabuharano watorinwe kwebembera abakazi abarukora no kuhinga majaani mu ihanga owakanya bwanya. Mubasa kukireba ngo abantu abatwire bariyo mu majaani munonga nezi companies z'abajungu ninga za factories z'abajungu ninga bahindi itwa abanya-Uganda tukagira mu majaani munonga ekikwetagisa mwene ntwenda kureba ngo police ne basa twena ntukoko kureba theme yitu yeri izoba nturondo buringaniza omuti industry uburinganiza mu bahinji uburinganiza mu bacara that if we're even to say let women have a 50% representation at every level, that should be the case. Abakazi barukuhinga no kora majaani mu district zone za Uganda nibagira ngo emirimo y'barukora nehenda munonga ngo nahabwe cyo government kwe kubateraho za factories kayangusya hamirimo yabo hamwe n'entasi. It's a request I'm trying to put to all the stakeholders around here, including some of the government officials and the politicians around, if they can really try to lobby for cottage industries for women in tea. Shango mukazi kuza kwekorera majaani kurgaha mu ishamba ugatwara aha kirogotero kirita yasanga nabana ndobundu ngo anoga majaani kireza kubasa kwekorera kusya kirogotero at the end of it ushanga na shashurwa sentenche. Abantu bagira ngo bonka abakazi bine bizubuna munongo kubura bushoboroza hitaka ngo bino kubanza basha babashija babo kandi ngo nebyo kukoresa mu kuhinga nkebigimusa nabyo nubabigura amihendo ya higuru. We have limited rates on land ownership or land access ngabalimba majaani. So eki kituburanganiza mu kubyara majaani amahingi no kuongezaho. Eki akabiri emisire itwine ngabalimba majaani twine ekizibu ekimihendo enyakula iguru muno eye birungwe bigenda majaani nka fertilizers embazi yo kufuhira na embazi yo kufuhira ebuka. Cya kabiri bakahereza ababine factories z'uko bakabongera sente ga government bakatamu more production lines. It is to create first of all competition, and competition yaba automatically economics prices muzahira. Cya kabiri challenges twine ni unpredictable weather. Traditional kwano manyango kwa musanzu n'cyanda kwa munana n'enzura unkobwa hati abantu koza kukinga umusimba k'amajyani kahati mujyango n'enzura kamachi epo aho usanga hagwa omusana gw'amani bwita ebihingwa na munonga amajyani. Bwanyuma y'uruterane rwabo bagiziriho kwemurika omutawune ya Bushenyi. Gashako Anita Tukunda.